Amen. Amen. Madaydayaw ti Apo ay ating kabsat. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. So, at this time, we want to greet you in the name of our Lord Jesus Christ, wherever you are, wherever part of the world you are. And this message is for you. Jesus loves you and Jesus cares for you. From your friends and your brothers and sisters in London, we want to say hello. And as of now, I can say that everyone will doing great, and hopefully that you are also doing great. So before we start our service tonight, and we can may ask you to join us and prepare our hearts. We're going to sing praises to the Lord, and we're going to hear the word of God tonight, because we believe God has something to do, and God will do something in your life. Believe it and claim it, because Jesus is a great healer. Jesus is a great God, and He knows everything that we have inside our hearts. So let's just pray. Dear Heavenly Father, we want to say thank you, Lord, for this moment you have given unto us. We thank you, Lord, for the good health. We thank you, Lord, for this moment. We believe, Lord Jesus, that you have prepared our hearts already, and you have helped us to go through, Father. And at this moment, Father God, we want to humble ourselves unto you, Father God, knowing, Lord, that we have done these things, that we made it not happy, Father God, and also, Lord, we have done things, Lord, that it's not pleasing unto your eyes. We want to ask forgiveness, Father God. Cleanse us, Lord. Forgive our sins. And Lord, we want to say thank you for that. And Lord, tonight we lift up to you our lives. We lift up to you everything that we have, especially your word. May you bless us, Father God. Bless your servant. And bless everything that we're going to do. We claim for the victory, Lord. Amen. We claim, Father God, that there's something good that you're going to pour out in everyone's life, and something good we're going to happen, Lord. Amen. We thank you, Father God, and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So we're going to sing the song. Amen. We're going to sing the song. Hear our praises. You can join us by clapping your hands. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray. From the mountain,
Tonight, Lord. This is only the thing that we can give to you, Father God. Our two hands, our hearts, and our lives, Lord. We thank you, Father. We thank you, Lord. Let's just continue to stand in the presence of God. We're going to praise the Lord as we continue to sing praises unto His name. Yes. He is the God of this city. The city of England. The land that where the Lord has brought us. So we want to say thank you, Father. Thank you, Lord. You're the God of the city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things has yet to be done in the city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. Awitin po natin muli. You're the God in the city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless.
us, Father God, for your glory. Use us, Father God, in every circumstances of our lives. Use us, Father, in every area of our lives, Lord. We will be, Father God, you said in your word in Matthew 28, Father God, verse 19 and 20, Lord, that go and preach the gospel, because that is the great commission, Father God. You want us, Father, to baptize your people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, so that, Lord, your will be done, Father God, in this world. Thank you, Father God. Thank you, Lord, because we, Father God, your co-workers. We, Father God, your commission, Father God. So, Lord, let your will be done, and you've done, Father God, greater things, Father. We thank you, Lord. We thank you, Father God. We thank you for this evening, Lord. We thank you, Father God, for everyone's lives. We thank you, Lord, for using us. We thank you, Father, for this opportunity. There's nothing we can give to you, Father God, except our lives. Father God, our hearts, and everything that we have, Lord. We bless you, Father God. We bless you. We give you glory. We give you honor. We give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen. So, are we ready to listen to the word of God? Amen. Hallelujah. Those who are ready to listen to the word of God, can you say amen? Amen. Amen. Yes, may I call now the servant of God, and I believe that she's been preparing for this message for more and many weeks already. So we believe that there's something that you're going to pick up, and there's something that you're going to store in your hearts that no one can take away. So stick it out. May I call now Sister Joy to preach and to share the word of God. Amen. Naibaga naman amin ng kakabsat. Awan sa tipasit ko. Okay, so kastoy sa tirik na no patay ag nervyos kakabsat. Baraan nga lammin. So, amen, madaydayo iti apo kakabsat, and a blessed evening to everyone. Madaydayo iti apo. Tapos nula unay kakabsat nga makapnek iti presensya iti Diyos. Amo kakabsat nga you are expecting something from the Lord today or tonight. Ayatan nga kakabsat. Kas ko na GMC tayo, are you ready to listen for the word of God tonight, mga kapatid? Amen. Amen. So amo yung kakabsat, may sa kadagiti karirigatan nga isermon ti may sa nga adipen iti apo what will happen in the future. Wano dati makunkuna nga the second coming of our Lord Jesus Christ. Nga masapul nga i-share mi dati kakabsat ken isuro mi kada kayo agsipud ta may sa daytoy nga kapapatgan apaset iti na espirituan nga panagbiag tayo, because this will lead us kakabsat iti eternity. Isu nga iti vision tayo daytoy nga gunglo tayo ayatan nga kakabsat ket we should not stop preaching the world, sharing the word to other people, and influence them and being ready for the second coming of the Lord Jesus Christ. Especially kadagiti young people, kakabsat, you need to listen to this message. Amok nga ni Apo Diyos, He has something, or He has a great plan for you, ta ada kakabsat iti dakkel nga plano kadagiti ni Apo Diyos kadagiti biagyo. So nga, I want to challenge you today. Be ready. Amen. Tatay ko pa nga mga data nga sa nga be ready kan agpaspasikal. So nga giagrag sakti tiriknak tatay kakabsat. So halaing nga da kami nga medyo tumaengan kakabsat iti paka medyo tumaeng ko nakata manupela tawin ko kun nakasaksakit ti sikit ko ingana dapanan kakabsat. So nga most especially kakabsat to the young people, be ready. Amen. Before we will proceed to our topic kakabsat, kahit kuman nga kablao pailaeng kakabsat kadagiti kakabsat tayo nga adalta Pilipinas ni Apo Dios timang bendisyon kada kayo, maminsan pa nga gundaway kakabsat ikablao mi kada kayo itinaga ni Apo tayo nga Jesucristo. So maminsan pa nga question, are you ready? Amen. Okay, we need to be very ready kakabsat, because He is coming. Jesus is coming. He is coming very soon. Ay ayaten nga kakabsat. Di tayo ammo no kaano, but He is coming very soon. No adada dagiti Bibliayo kakabsat, makisurot kayo kanya kay Matthew chapter 24 verses 1 to 48. Nga mahang ko nga basaan ng kakabsat, tagay-sagaysaan tayo metlaeng damdama verse by verse. So amo yung kakabsat,
why God wants us to talk about this kakabsat ket about ka DJ may kadwa nga iumay na ayatan nga kakabsat, because this has something to do about the end times. So ud-udi nga aldaw, and there are only things kakabsat, there are three things talo nga ba nagkakabsat nga kayat kung ipakita wano kahit nga ipakita ti Apo nga ramidan na kadagiti biyag iti Kristiyano no apay nga masabol tayo ayatan nga kabsat nga pagsaganaan ti isusubli ni Apo tayo nga Hesukristo. So first, alisto lang dito yung kakabsatan kay makadanag. First is God wants us to be protected. Talo nga pilang dito yung kakabsat. So no talo nga 3 minutes tayo lang. Okay, so God wants us to be protected. Kaya't ni Apo Diyos nga maprotektaran tayo, and God wants us to be prepared. Kaya't ni Apo Diyos nga nakasagana tayo kan kanayon, and the third P ay etan nga kakabsat, God wants us to persevere. Dapat agundur tayo, agtalinaed tayo ay ayatan nga kakabsat, aging gana iti panungpalan. So that's why I want you to see the first P. Ano yung first P type protection. So, isupelat adalin tayo tatakakabsat next to gijay sumasaro nga P. So, no apeng bagbagan ni Apo Jesus nga, agsagana kayo, kung na verse kakabsat, there are a lot of parables in the Bible about being prepared on the second coming of Jesus Christ. Adon to pet illustration tayo kakabsat iti dayta. Kat umuna nga rason no apay kakabsat protection ni Apo Diyos kayat na tayo nga protektaran. In Matthew chapter 24 verse 3 down to verse 8, kunana dito ay ayatan nga kakabsat, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately saying, tell us, when will these things be? Ibagaman kada kami manursuro no kaano nga mapasamak dagito nga banbanag, kunada kakabsat. So they are referring about the signs of the coming of Jesus. Kaanong to nga mapasamak dagito nga banbanag, kunada. And what shall be the sign of your coming and of the end of the world? Verse 4, and Jesus answered and said unto them, take heed that no one deceive you. Umuna nga pagilasinan kakabsat at dadadagiti mga lilaw. Verse 5, for many will come in my name saying, I am the Christ, and shall deceive many. Verse 6, and you will hear wars and rumors of wars. Sayong sayang gusing to gubgubat. Adadamang mangagyo kakabsat nga gubgubat kadagiti agdama. Talaga nga nakabutbuteng. See that you are not troubled. Adamat ti hope nga intad ni Apo kakabsat. So ibaga kada kayo nga haan kayo nga mapulkukan kinagbuteng. Kuna ni Apo Jesus, why? Tutuloy tayo. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Ay, hampay gayam nga. So, hampay gayam na muna ta nakaschedule kami pa mga kasarkin ni Bebe to no 2023. Ayan, nadapelang time yung kakabsat isungard nga kunak natay nga da kayo ngayang people tinang nangro nga target na dito. Okay, verse 7. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Okay, so irabrabo tayo mambasit nga interpretation lang ni Joy dito yung kakabsat. So, for nations shall rise against nation, and Russia against Ukraine, kung na nga kasjay kakabsat. And there shall be famines, pestilences, at danto ti panagrigat, at danto ti didigrakan, panagngato ti presyo ti gasolina, kan mantika, kan dagiti na dumapi nga essential needs, and earthquakes in diverse places, tinaduma-duma nga luglugar. Verse 8, all these are like the beginning of birth pangs. So, amoy dati birth pangs kakabsat. What is birth pangs? So, it is labor pain. Basikal. So, adyo ko na ni Pastor Tatay. So, the birth pangs ayatan nakakabsat, ti Ilocano nakat panagpasikal. So, you know, birth pang is ang ko pinapadasa naganak ng nagbuyanak tatay dagijayin adayan ti labor room. So the closer the interval of contraction, no mas masansanan ti panagsikal di ubing, the stronger the intensity di ubing di loob, and the sooner the baby is coming. So dito iti nangyayari gani Apo Jesus ti umay nakakabsat iso nga numariknanan dito tuloy-tuloy nga panagpasikal dito nanang dumanin
arumwaran de ubing. Aganakan. Ket dagitay na nanang amuda dito kakabsat nagpasikal kay mula din nagsikal kay. Okay, so kaputahan ko pa napadasan te ko na ko na buyan. Okay, so agi day binuyak tatay kang absat ket adada diyan ti pagpasikalan ka dapay nagkunang na hangkon to kay ti aganakan ko na da kasi ta makita ti rigat da kakabsat deti permi nga di da makatal na di da mo bubraan da tayo na buyak ti rigat da ngagpaspasikal kakabsat ket idzay ko napatunayan nga awang pay gayam no kaniti babain da dagit agpaspasikal kakabsat ta handa mo araramidan da ket adapay nang ko nga kuna naggangganin na lang or nga aganakan turturugan nakpay lang di ka pela kid di ayo ban DJ nurse kuna nangakas DJ may isang nanang nga makan anaken kakabsat so nakita kid how hard giving birth is so napatunay kid kakabsat nga narigat ti aganak laksid kadagiti CS pagpasikal ba ti CS haan. Okay, so nga kay gaya makarelate. Different. So this is what is Yeah, Jesus. different. This is Different. what Jesus is saying kakabsat. So kunana when you see all these things, my coming is nearer the way you think. No makita yo dagiti nga pagilasinan, kuna ni Apo Jesus as hidegen ti yaay ko. Ngem ti panunutin nyo. Maybe ti panunutin tayo kakabsat ket gapot adada dagiti gubgubat mangmangig tayo. Karigrigat ti panagbiag kung kuna tayo nakangat nga to ti presyo dagiti magatang, always remember the birth pangs. So no damangeg tayo kakabsat birth pangs kuna tayo nga dagos. So ulitin manen no agsasarunon ti panagsikal ni nanang gumanganin rumwar tayo ubing. Ket inton makita yu dagito ya pagilasinan the coming of God of the Son of God is nearer the way you think. So mga senyales adada senyales na yata kakabsat. So umuna war. So, according to history, after World War II, when United Nations was established, so familiar tayo ti UN kakabsat, and they thought there will be lesser wars. Kuma. Okay? When the United Nations was established and the world thought there will be lesser wars. In contrary, there were more wars. Demo dagiti tattao kakabsat iti nagbaymay sa dagiti members iti UN when they became one, they thought wars will be lessened. Ngem kabaliktaran ay ayatan nga kakabsat immadu ti gubat. Nations against nations kuna na itatay. Amuyo ti Greek word na dati nations against nation. It is derived from the Greek word ethnic group against ethnic group. So dati ti kayat nangasawon from the word ethnos. Kaya't nangasawon ethnic group. Iso nga medyo hantayo na magets kakabsat no. Nations against nations ko na tayo, but the original translation of this ayatan nga kabsat from the word ethnos, yung nations, ethnos means ethnic group. So ibig sabihin, for example, one ethnic group is Muslim. Example lang, okay? Muslim is always against the Christian, but ideology lang ideology. Han nga against nga physically. They are against they are the conflicts between Christians. There is always conflict between the ideology of the Muslim group and the Christians. So in some other countries, there are tribes in Africa, especially in Africa, kakabsat, there are tribes against tribes. At hindi yan natatapos. Talaga nga they are fighting ideology against ideology. They never go in one position. So talaga nga gaapada. Immado dagiti gubat right after the establishment of the United Nations. Second sign, famine. Okay, so according to research kakabsat, famine in Congo is 5.4 million have died already. Same as true in Uganda, in Somalia, and in Sudan. Okay. Somalia. Okay, African nations dagito kakabsat. So in sum up 25,000 people are dying because of famine every day. So and among kadagito kakabsat kat of ubing. So kabuuan 9 million are dying every year because of famine. Okay, so another sign, earthquake. According to research again mga kapatid, in the year 1900s backwards, timay sa kadagiti na itala nga kapipigsaan nga ginginod kat 5 point something lang. Okay? But from 1900s to 2008,
Ti kangatuan nga ni tala nga magnitude nga kangatuan is 7 point something. Malagi PJ Japan kakabsat. Nagkos pa iso na iti tsunami. So why? Because more and more earthquakes that are being happened kakabsat are more than 5 in magnitude. At kung nakitayin, dumanon pa yung 7 point something plus. So, adati nabasak nga ko na nga kadzay kad, when there is an earthquake, God is shaking the earth to remind the people that the Son of God is now coming. Kaya kung nga diinan, ijay kakabsat. When there is an earthquake, God is shaking the earth to remind the people that the Son of God is now coming. So nga itatangarabi ayatan nga kakabsat, we need to know all this for us to be protected. Masapol nga amen tayo amin dagiti nga banbanag tapnon iti kasta maprotektaran dagiti pamati tayo. Okay, because what is faith kakabsat? Faith is not only believing today. Faith is believing tomorrow until the second coming of Jesus Christ. Han nga iti panagpamati ket itatalang, iti panagpamati ayatan nga kakabsat, inggana ito no panungpalan, inggana ito no umay ni Apo tayo nga Jesus ay ayatan nga kakabsat. Aday tina-encounter ko, gapota amok nga detoy ket may nga adipin ti Apo ngem naglamisan ti pamati. So kinamusta kisuna, Pastor, kumusta ti pamati iti Apo? Kunak na kasjay kakabsat. So kuna na among pastora idi 1981, grabe ti panag-evangelize ko. Ado ti masyeshera kuna na. Nasaya pastor. Kumusta nga rod ti pamatim tatan pastor? Kunak kanya nang inulit. Kuna naman among pastora idi 1982. Apag kasjay ko lati imak, may slain da amin nun. Grabe ti panangat-aramat ni Apo kanya. Kuna na nga kasjay kakabsa. Grabe nga talaga nga panagministro pasto. Ngam ti maudi nga gundaway di na magkukumusta nga rod iti pamati ni tata pasto. Kuna kanya na yayatan nga kabsat. Kuna naman among pastoray di 1983. Awanin. Puro 1983 amin nanti isungsungbat na kanya kuna yayatan nga kakabsat. Haan mo nga paglaslastog nga nabara ka idi 1981 no dayta nga pamatim ket nag-grow cold itatan. No limami istatan awan sir sabina dagiti nga kinabaram idi kakabsat no tatta nga guntaway ket naglami isen iti pamatim. Damagem man ka data kaabay mo kabsat kumusta ti pamatim. Si bibiyag ka di balahe. Kumusta pamatim? Amen. Hot. Kastoy data kakabsat. Nukas pagarigan man ti panagpamatin ket limamiis kakabsat. Saan mo kung may palubos nga agtalinaed nga nalamiis. Do naidugmam ka, naidalib ka, bumangon ka ket parangrangem. Amen. Pabaraem. Deta nga panagserbi mo no panagpamatim iti Apo. Amen. Haanlain nga agpatingga itata into no bigat nga agpatingga ayatan nga kabsat nga alain ni Apo iti biag tayo. So detoy ayatan nga kakabsat ket pamalagip ket no kas pagarigan man hantay yung tumadanon detoy ay ni Apo Jesucristo kakabsat iti may kadua nga daras dapat kakabsat masarakan na tayo kuman ni Apo nga si mamatalek kinkwana nga agserserbi ingana nga alain na iti may kadua nga biag nga ingana nga alain na iti biag tayo ayatan nga kakabsat. So iti daytoy nga gundaway ayatan nga kakabsat kas aglepasak ituloy kun tumanan daytoy nga topic kakabsat. Ket kulang nga kumustaan kayo am amin. Kumusta iti pamati tayo iti Apo? Nabara kadipay lang, si bibiyag kadipay lang, wano naglamisan ay ayatan nga kakabsat. So tiday iti nga gundaway kakabsat ayabak man ni Pastor James dito sangwanan ta iso na iti mangi close kada tayo kano dapat iti mainayon na ayatan nga kakabsat umay lang dito sangwanan. So God bless you all ayatan nga kakabsat. I love you all. God bless you all. Nga po just may daydayo. Amen. Hallelujah. Nimbag nga oras tayo amin yung kapsat, papantayo ti closing prayer. Kat ti sa ti Apo, si Bibiyag. Amen. Nagtakal nga naindaklan niya gundaway nga nagpalagipan tayo amin. Yes. Kat nang dagiti mo pasama kita, kat biblical da amin. Na dati gubat, ada pa naglamiis, Yeah. kaya dumapay kat sakbay nga kararag tayo, ulitek DJ, baga nagmensahe, ulitek nga ipasa kada kayo, dahil may isang saludsod.
kumusta ti bara ti panagpamati yo ayaten mi building Uray siya kat in banger kumat nga sa lutot DJ Bagik iti DJ ta da tiyempo idi uno nana nga nakabarbara tayo. Halos hantay kayat ti manglangan nga makigimong nakabarbara tayo hantay kayat nga mamiss ti mapan maki Bible study kenda dumapay. Kumusta kakabsat? Adino ta ayan tayo. Hampay nga naladaw ngam ti amin kakabsat. Amen. Ti ruangan ti langit nakalukat para iti panagsubli tayo. Ti ima ti apo nakalukat tapnon into nagsubli tayo kan kuana si sasagana nga mga rakop kada tayo mang welcome kada tayo Amen. kag paypay sugot agbirbigrok ti apo kadagiti interesado so nga anyaman di ka saad mo ita mabalin nga naglamiis ka mabalin nga adda ti dakkel nga nakaupayam nasugatan direk na wino anyaman ti kwa ibaga kabsat mabaling nga tilubong, mabaling nga dati na encounter mo nga nakapasakit kay so tinakaupayam kanda dumapay. Ti apo amunat ka sa saad mo. Ti apo ititid na ti ayat nga awan ti kondisyon na. Ti apo kayat nang ibagagan ka, anak ko ay ayatan ka. Amen. Ulitek hana nga kitkitaan dagiti naglabasan tayo kat ikarit ko titunggal may isa nga tuloy tayo nga mangantabay dati umuna nga P so nga dati talo nga P kuno ti mensahera ket umuna nga P ti discuss na kato tayo God wants us to be protected kaya't nagayam nga ilisin na tayo ti apo iprotekta na protection so nga agyaman tayo ket papantayo ti panagkararag makipagkidim kayo kadagiti matayo ta mapantayo kaditi panagkararag amami nga nasantuan nagyaman kami ti mensahe ti biag isuda nga si bibiyag unay apo dagiti sasaom agyaman kami ti pinakangiwat mo nga naramat mo ket pendisyonam dagiti so amin nga kakabsat mi nga nakipagtalinaed nga nakipagdingeg apo pendisyonam dagiti puspuso da ket aramatin ka dati nga mensahe ti biag isuda nga mang alert kada kami mang-remind kada kami mang-reeng kada kami hani nga tiyempo ti pinagpipinauyo hani nga tiyempo ti panagturog no di apo agyaman kami tanapalagipan kami nga ti lubong mi napnap no iti gubgubat napnap no iti apapa adu ti mayat nga mga latitrono ti politics ket umay adu dagiti aggaapa adu dagiti kayadda nga pipinatay gaputa kayadda nga ginagaw iti trono ket amin dagitoy naipalagip kada kami tatta nga dagitoy ket nakasurat amin dagitoy ket nakaparabisay amin so nga agyaman kami ti mensahe ti biag agyaman kami ti mensahe ti inanama ken irikan na kami ti inanama hang kami nga madanagan hang kami nga agpulkok dagiti puso mi kuna tinagmensahe gaputa sika apo ket na kami nga protektaran prinotektaran na kami so Lord ikararag ko nga sika ti mangituloy nga mang-cover kada kami mang-protektar kada kami tunggal maysa kada kami tunggal maysa isuda nga agdingdingeg apo nakipagbuya nakipag-andingay nakipagmaymaysa kada kami ti daytoy live streaming inagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ket amen. Na imbang oras, na imbang aldaw tayo. Amen. God bless you. Dayo ti apo. Amen. Hallelujah.